Tinapalabas. Nakapungtot ni Marisol, gapo iti managkaykay sa dagiti mannalon anapan iti Villa. Kinapungtot na ni Edita, gapo ta pinagawid ng agpayso dagiti mannalon, ngem imbaga ng agsublidan to. Naamuan ni Rafael ti parikot dagiti mannalon, ket ingkedeng nakasarita ni Marisol. Kabayatan na, iti rancho. Pinalpaliw ni Luciano ti garaw dag Gringo ken ti grupo ni Burton at Tulisan. Nagdanag idi nakita na nakagtengan da Gringo iti asideg ti balite. Intanta na mitim na, as sapay kuma tasan na madiskubre da Gringo ti kuweba iti sirok ti balite. Idi amo ni Luciano, marigatan latta da Gringo amang tonton iti nakaikalyan ti gameng. Gaputado ti sanda mawatan na nakasurat iti mapa. Nalagip ni Gringo ni Don Alfonso, ket nakuna nga iso ti pagpatulungan na. Tapno maawatan na dagiti nakasurat iti mapa. Napangarod iti balay ni Don Alfonso. Sinurot met ni Marisol, gaputa damot kayat nangaramiden. Itagagayem, at tuwin tituloy iti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Porque asino dayta na tao na pangipakpakitaan ni Gringo iti mapa di oro. Aha. Ha. No pwede, senyora. Ya! 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 Vuelta! Vuelta! Isturbuan ni Siak ni Soda. Ya! Ya! Pagbuelta-bueltaan ni Siak ti kabalyo na lumabas iti sa dayjay na persona. Vuelta! Ya! Vuelta! Ya! Ya! Iho. Porque dayjay ag subli-subli na nakakaliyo. Jakman na mo, senyor. Nagsubli manan. Bueno, anyate ko na ni Sika, may bagakan ni siya. Diyos ka, ni Marisol tiyag subli-subli ngagpatpataray ti kabalyo. Kanya tigat nasawa ni tiday tang raramidan na. Oh, porque, iho. Kwa, sanabalin, senyor. Anya dayta, iho. Awan, senyor. Sige, senyor. Dispensaran dak no nasinga kayo. Agyamanak. Agalwat day jaya Marisol. Agalwat ka kanyak kababae. Tonto, amo ni siya na umapapoy nga ta ti pungtot ni iso. Masigurado ni siya. Saan na pinatuloy ni Gringo na impakita ti mapa di oro? Iti dayjay na persona. Sino nga ta dayjay? No pwede na maamuan pa iti sabali na persona. Ti maipanggap iti oro na naikali iti Hacienda Gabriel. Inkadangan ni Siak. Nasaanan na naskan na takawan ni Siak ti mapa di oro. Gaputan na kopya ni Siak dagiti kang runaan na parte na mangitudo iti ayan ti oro. Ha. Ibabaw ni Siak dayjay. Naskan na matakaw ni Siak ti mapa ti oro. Tapno saanin na maipakita ni Gringo iti dayjay na persona. Kanaskan na maamam mo ni Siak dayjay. Saan na Siak ti traidoran ni Gringo?
Numatakaw ni siya ti mapa. Awanin ti usaran ni Isoda. Takawan ni siya ti mapa. Adan ti Chantre. Muy bien, taadanday ta na hombre. Orayan ni siya na umasidad. Gringo, apay adi mo inkaskaso ni Marisol, kaya't nakansa makasarita. Agdadarasak, kananya ko matipagsaritaan mi. Ti amok kat kasarita na kamay papan iti sapsapulin nyo agamang. Adadaladyak kaya na kasarita may papan iti dayta. Gringo. Atay wanak man! Istorbo ko iti panagrubot ko. Ado ti ramidek. Adanasken nga si kaswak sakbay nga agsubliak iti rancho. Awan lata. Talaga alinipatan anaming pinsan ni Gringo ti ado arigat ko anang padakal kan ko na. Di na kun respetuan. Saan na siya? Tikaritan day jay nagkringko. Mapilitan ni siya nagaramid iti malo no natangsit ti Chantre. Adan bala ti pistola day di papa na tinawid ni siya. Tirwan ni siya ti maysa na pierna ni Iso. Tapno saanan na makapagna iti limpyo. Wano saan, ti maysa na braso ni Iso ti tirwan ni siya. Amangan no pumanaw na di mapakadaan ni siya. Ang sagana ni Sikat, Gringo. Ang pwesto ni siya, di tabalkon na At dagaya man iti ayan ti kabalyo. Sirigan ni siya ti maysa na saka ti kabalyo ni Iso. Tapno dinan maaramat na pagsakayan. Oh. Aglingin na dakos ni siya. Napuntaan ni siya jay kabalyo. Saan na nakita ni Iso? No sa dino tinagtawadan ti bala. Kano asino tinagpalto. Agsubli na dagos ni siya ije kwarto. Chantre, napilayan ti kabalyok. Asino tinangpaltog iti kabalyok? Awan sabali no saan ay ni Marisol. Paiman. Marisol! Marisol! Gringo! Anya ginag ka ng buong. Paltog ka di. Juan, ada nang paltog iti kabalyok. Iso napila yan. Anya? Ni Marisol lakit iti nang paltog iti kabalyok. Marisol! Oh, Diyos ko. Anya na ito yan ang mapaspasama. Marisol! Rumuar ka dito kwarto. Agsarita tayo tinalabat. Sana kasta traitor na. Marisol! Porke, Gringo? Anya ti problema ni Sika? Apa pinaltugan dyan kabalyok? Napila yan. Sana na makataray. Ke? Nakita ni Sika na siya tinangpaltog iti kabalyo? Ha? Saan nagparbo ni Sika? Tawan mo ni siya iti dayta? Awanan ti sabali anang tiro no di Sika. Awan sabali ataw iti kubtivilya. No saan ada tayo latalo kada idita? Kasta ti ammo ni Sika, Gringo? Ngaman niya ti ammo ni Sika no addan mangisiksikat iti biag ni Sika. Gapo iti mapa di oro. Anya kinulam? Ammo ni siya? Na tila sinoditan na persona ti pangipakpakitaan ni Sika iti mapa di oro. Ti ammo ni Sika? Awan nag-interes na sa bali. Ha,
Usaran ni sika ti panunot ni sika, gringo? Ha? Amangan no damoten mang sursurot? Wan namang sipsipot kan ni sika. Takayat da ka napatayan. Iti kasta, isudan ti mang kali, iti kinabaknang. Anya. Asino ti sabali at tao ngay may dito Villa kabayatan ti kawan ko. Awan mat, apay aya. Awan ni maya sabali at tao. Awan. Ni Luciano. Imay ka di ditay? Imay itay bigbigat. Amamat, binigat nga asikaswan na dagiti kabalyo iti kwadra. Sana ni Marisol tinangpaltog iti kabalyo. Ni nga ta Luciano. Apay ka di, gringo. Amangan mo't no iso tinangpaltog iti pagsakayak kumakabalyo. Ha? Agalwad na dya tao na matakuwatak nga iso tinangpaltog iti kabalyo. Talaga naawanin tay may sana paltog day, di papa. Amulatan ni siya na inala ni gringo. Imbaga idi nila grimas na si Merkday jay na ombre ditoy. Sana bale? Ado ti magatang na paltog? Planuan ni Shaq no anya tinasaya at naaramidan ni Shaq. Tapno saan nagbalig ni gringo iti panggap na. Ni Shaq tirumbang namang kali iti oro. Saan kat ano asinuladitan na. Isaramat lang ni Shaq daytoy na aparador. Makiinno na ni Shaq na magbirok iti naikali na oro. Iso na nasaysayaat no maala ni Shaq ti mismo na mapa. Tapno awanen ti mausar ni Isuda. Aha. Apay na dinapanunot ni Shaq ti maipapan ije veho na ombre na kinasarita ni gringo. Masapal na maamuan ni Shaq no anya ti imbagbaga ni gringo iti dayjay na persona. Buenas tardes, senyor. La hermosa señorita. Anya ti maipay ni siya. Shaq ni Marisol Gabriel. Ti onika iha day di Don Esteban Gabriel na heredera iti Hacienda Gabriel. Nisi ka. Si, senyor. Malagip ni siya day di amigo Esteban. Oh, mi amigo. Nagsanggasat ni sika, tada ni sika, iti unag ti daga. Mi amigo. Ang sentimiento matanda ito'y na tao. Mi amigo. Sa dinuitan ti ayan ni sika. Mi amigo. Senyor. Dispensami. Dispensa, senyor. No. Saan na makisarita ni Iso? Kanasyak. Senyor. No, sana istorbuan ni si Kanesya. Por favor, señorita. Por favor. Kunaklano adda ka ni Geranchaw, gringaw. Talagang awan mo daw, Manya Luciano. Ha? Anya Nang ipatpada ka ni Rafael akong di pa kumbaba. Kat di na kaya't timaawagan iti senyorita. Ha? Pumutulog ko na birbir nga sana. Sansanang matay. Malipatam ka din aputot ng day di Don Esteban Gabriel. Nalipatam mo, asyak ti amom. Ha? Dispensar na, senyorito gringaw. Sumroman ti kinapalangkwad da ito at tao. Paltugan ti lupo di kabalyok.
Iso sana makataray. Kita ang tagasam. Asino tinang paltaw? Tsaka mo. Aguray ka man. Apay nga ita ka lang umay dito Villa. Di matrumbang at da ka dito iti agsapa. Ken iti kastoy met amalmalam. Gaputa ado tinasken atamingam. Ado ti inaramid ko iti ranchaw. Isuan naladawak ngay may ita. Bay amon iti rancho, ta siya kunti makamoy jay. Agyan kalatan iti Villa. Ado ti trabahon ditoy. At adda nga iti ranchaw ti kayat ni Senyorita Marisol pagyanak. Ta adumot ti kayat na nga ramidek ijay. Siyak ti masurot, ta siyak ti lalaki. Nalawag tinangig mo Luciano. Manipot ita. Siyak ti tong palam. Gaputa siyak ti lalaki. Sa dino ti papanam, Rafael. Ijay ilinanang. Ijay ani Don Alfonso. Anya, di mo't napan kay dinabinsan nga aldaw. Kat awan limpyo apan nakisarita na. Barang makasarita ko ni tinasayaat. Uray makasaritam. Taadda kanun sumsumro akabaw na. Awan mo't lat sirbi ti ibaganan. Taagkabaw kat nga rudan. Uray mako nang agkabawen. Patsak nga dalat tamay baga na husto. Agsakay ka iti kabalyo. Aguray aklangan iti kalay sa lumabas. Naala, agan-anad ka nga rod, Rafael. Didak pa kadanagan. O sige, mapana ko nanang. Diyos, ti magtarabay ken ka. Ayon ni Rafael. Napaan ijay ilay. Kasta. Kunapnod da dita kalapaw yo. Tadamod da dita kabalyo na nakabaod. Naglugan laengan iti kalesa. Nasayat. Buludok man dita kabalyo na. Diyak kamin masakayan di kabalyo tanapilay. Pagsakayak man lang ang mapan iti rancho. Mabalin? At nga tapay may baga ni Senyor Alfonso, may papan kada gringo kan Rafael. Gagayem, di uliway na dinggen, tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre!